Huh? Waduh, sulangin sama kuda kita berapa tuh kuda-kuda. Wadih, hai Cera, kita waktunya bermain kuda-kudaan dari kedebong pisang. Ya, wait, mantap, mantap, waduh. Del, kita jalan deh, berangkat deh. Nah, kita ke sana ke seberang jalan deh. Mantap, dot. Ayo, dat. Wah, Spiderman, ayo kita berangkat. Iya udah, ayo, hitung lalu keliling aja, ayo. Ayo, badut, kita berangkat. Ya. Wah, Spiderman berangkat. Waduh, lah balik lagi lah ngapa? Oh, ke depan. Iya dah. Wih, kita berangkat dah. Del, kita ngumpet di sini Del. Wah, badut, ayolah kita berangkat. Kemarin kita ngitirin dulu nih, kita ngitirin. Waduh. Wah, Spiderman, ayo lu kejar nih. Gua bakalan naik kuda kagak bakalan kenceng nih. Oh, kaki gue pegel ya. Wah, sudah. Wih. Waduh. Wah, lah badut, wah ya. Aduh, jangan bercanda lah. Ayo kita naik kuda kita kalau lapar gimana nih ceritanya nih. Ayo, lompat lagi. Waduh, woi, kemana nih? Nih, waduh, kita di depan. Wah, kagak kena lah. Mantap, yuk, coy, woi. Waduh, kuruk. Enak kuda masa bunyi kuruk. Waduh, berangkat. Waduh bang lah, jangan ke sana bang lah, kita susah nih. Bagaimana ceritanya? Aduh, malah kita puyeng nih kalau ngelilingin gini aja mah. Aduh, kagak kena lah. Ya, wait, badut, sono. Ya, elah, Spiderman lo gimana sih ceritanya? No tuh, lo kelilingin si pohonnya tuh sama bang Ona nih, jangan kalau mesen lo jatuh lo. Awas lo ya, nih gua kagetin lo mana. Ya, kena, ya. Berarti kan gak ada jadi apa lo. Wah, kalau dari kemari tuh bang, gimana sih? Oh, kena deh. Kita naik kereta, ya. Mana nih, ya po, lo di sono ya, ada lah. Lah, tuh kan, lah, apa nih? Pohonnya si biru, lah, jaga lo, ya, kita kata juga apa tuh, kepatok sama kuda-kudaan kita dah tuh, ya.